Ti gledaš Studomat TV by Halo, tvoj vodič kroz studentski život. Da li ste znali da plavi dio gumice nikada nije trebao da briše trag hemijske olovke? Skoro svaka osoba je bar jednom u životu imala ovakvu gumicu, živeći u ubjeđenju da plavi kraj predstavlja dio gumice koji briše tragove hemijske olovke. Ali stvar je zapravo malo drugačija. Svako kada bi pokušao da briše, ne bi baš najbolje uradio posao i papir bi se češće cijepao i pravio štetu nego što bi se nešto obrisalo. Plavi kraj je zapravo bio namijenjen za brisanje oznaka koje su napisane olovkom na debelim i teškim papirima. Mekani kraj roze ili narandžaste boje napravljen je za mekše papire koje bi plavi dio pocijepao. Koristi se i za precizno brisanje svijetlih tragova na tamnim površinama. Misterija je riješena. Za više zanimljivosti posjetite Studomat i rubriku Da li ste znali?